Hello guys, Tini ani dolni Teto remove khaimani nairi. First nasi last zero night only belai kenu kosto khabo. Zero night only danger remote khaimani. Belai kenu kosto. Aboni bagai naidi narokbo naidi boma ke khai. Chajaka like and share khai ridi. Tini vlog video no sajake like hedi dodro. Oh man, boma haikir kamo danger. Dol dol mai gadi danger. Karan si short kayong kaba mar nong sine ble. Pa. Dol no comment kai sagara di tamo baba hai. Mo belai kena danger tini ni. Mo waisa bebe sekagi man baya mo tin nango. Gap kelai se mo tewaisa mo hai system kana tewaisa tarik date de mane dino haina hai pai bo. Om hai ke mak khai pe nai a dino bo haina hai kostonga no hai keno. Abon bagai dol rok no rok Teto rok waisa baino first 2 last 1 sogoi Teto no sina nango. Om hai rok jinis sengkha belai keno saya bo honi mano. Tamon hinke narok mo hai jinis no khlai khibo waisa bai khlai nadi tai sukrungna nangya jat dol dok naidi ani dol bobosu kosto ongoi tongkha belai kenu kosto mo narok sai mangkhana Teto swimani bomai ke swi Teto ongkha kaisa current bai swijago tai belai keno kosto amano haina hai tewaisa bo remove khainani hingke belai kenu kosto ongo remove khainani bo belai khe dam tongo rate bisi bo tabo kisa remove khaimani se 6000 taka fee marnai 3 2000 khe maro tini hingke 2000 taka 2000 thangka next time 2000 third time 2000 total 3 days total ongkha pura remove ni 6000 taka hingke narok chajaka hingke like khedi tai subscribe khainani tapongdi dol rok no belai kenu kosto norokni bagai kaisa kok kwcharo norok kaham khe nai mano norokni bagai no phunogo mo sini tripura rok norok jori sino mo hai rok sini borok rok.